Dragi učenici, izdržite. Svi smo u istoj situaciji. Čuvajte sebe i svoje bližnje i zadržite pozitivan stav. Vidimo se uskoro u školi. Lijep pozdrav! Dragi svi, želim vam sretan Uskrs, da se ove dane što više odmorite i opustite. Pozdrav! Dragi svi, dragi učenici, svi oni koji ovo gledate, puno vas pozdravljam. Želim svima skupa da ovaj težak period što prije prođe, da se što prije opet vidimo u knjižnici. Pratite knjižnicu na Padletu, pratite na Instagramu i nadam se da se što prije vidimo. Pozdrav! Sretan Uskrs od ovog Zekonje i od mene. Evo, želio bih vas sve pozdraviti, dragi moji učenici. Držite mi se, budite i dalje poslušni, marljivi. Želim vam sretan Uskrs i da se što prije vratimo u naše školske klupe. Pozdrav! Dragi učenici, želim vam sve najbolje za blagdane, sretan Uskrs, da se odmorite, da vam bude lijepo sa vašim obiteljima. Puno ste radili, puno ste toga naučili i sad je vrijeme da se malo odmorite i vidimo se poslije ferija. Bog, moje ime je Maja, izdržite još malo, znam da je teško, ali sve prođe pa tako i ružne stvari. Bog. Igore, ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Pozdrav. Učenja. Evo, to ću i svi za kraj.